ka jingialap ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway baprenay an ai jingialap khat arajar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai Syllad teli ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban kirshan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Corruption in Meghalaya is too high. Look, the condition of our road. Power cuts every day. Ari, look at the healthcare system. Look at this city development. Where is the money going? BJP. Modi. If Modi government comes, then development automatically will come to Meghalaya. Don kiba beng, don kiba kho yu, ba uduna hang ni, uduna hang tai. Ba uklem le kani, uklem le katai. En rei hapdeng kita ki nong beng nong kho, dang khambun le si ki badang i, bad dang yaro, yau ba Lahkmen Rymbui. Namar de ki hajar ngut ki nong song ke 7 Amlarem constituency kilawan toj sa ka jingialap election kabalalong ha Amlarem. Ka jingialap election na kabentaban kerpa de ka jingkershan biang sasisi nyo ba Lahkmen kalapoi sa kabakot ka arpusaw tari gubernay rempang arajar arpulai. Swaban sedang ka jingialang paj ba kaladon ka jingiat paj ba rengkat ki surtem ban kring ki nong tebut ki bempat ay karai yano anjit pat kumjuru hagabakot jong ka jingialang lapenlong ni ka jingshat paj ba hamadan bapenlong ni ka jingialang harengkat ka jingkinhoy risa. Amlarem, ham ya pia, ham ya pra. Cibordon hi, uya teli, hakas sembol kapom. Kon kesawan Amlarem, ham ya pia, ham ya pra. Cibordon hi, uya teli, hakas sembol kapom. Ben sekalian ram capen bin, akis pahajan nek dimbelit. Ben sekalian Lahkmen Rymbui, haka parti unik ni. Akis pahajan nek dimbelit. Ben sekalian Lahkmen Rymbui, haka parti unik ni. Lahkmen Rymbui, haka parti unik ni. Vote for the attitude, long live
Entah termai dia terdorang Percon tidur depon Duduk dikit yang Upat uklang Berok cuyak hilang Entah termai dia terdorang Percon tidur depon Lahkmen udang biang hasil hem tu ayat biang i Gam kewan inang kateng edi utuh pentok penbiang Lahkmen udang biang hasil hem tu ayat biang i Gam kewan inang kateng edi utuh penbiang pentok Lahkmen Rymbui arga kapra olap nagdam hok yang na ikhtiar ka ba pila ayo hamon langkmi lampas sana samay Lahkmen Rymbui operkat yaki dok isok yade bok yade nasib pan Lahkmen Rymbui bak konsi hamon wat show pan down hamon ka jingkular ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway bapranay an ai jingialap khat ara jarting ka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC Corruption in Meghalaya is too high. Look, the condition of our road. Power cuts every day. Ari, look at the healthcare system. Look at this city development. Where is the money going? BJP. Modi. If Modi government comes, then development automatically will come to Meghalaya. Modi. BJP. Because I'm done with the leaders who don't care. Now I want a leader who cares. Wherever they come into power, they change the landscape of the state. Lada, Umudi, Ulak ban penrai ya ka Gujarat, Kumjuk Hiru ya ka Meghalaya, Ulak ban penrai.